Alayang budget king COMELEC para king manual recount. Yan ang pakibat ng COMELEC chairman king kulait na bilangan lang pasibayo rin boto king manu-manong paralan. Ay balita ng Patricia Mamao. Mamasala ng Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan niya pa mong amyendan in Republic Act 9369 o yung Automated Election Law o magpasa pa mong bayong batas bang dinandala ning susubong a manual recount. Ing pamagmasala, gewa ng Garcia, katukining pilang kulait na bilangan lang pasibayo king manumanong paralan, reng boto king kayayari pa mong May 12 midterm elections. Sagmang Garcia, kapag nasaning nga manuang batas ing mika full automated polls na mangailangan manual counting na rin boto. Makanyan man, makasulat mo naman king batas ing random manual audit o RMA na ing intensyon ing i-verify nung gusto ing gewang pamamilang na ring makina kareng balota. Dagdag na pang Garcia, alaya naman kanong budget ing komisyon para king manual recount na rin balota. Minuna na ng sinabing Garcia na ing mong metong election protest ing malyaring magpasubong para king manual recount. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.